Rũhonge rwa gũthũrima ũtũmĩri wa ndawa cia kũrebia bũrũri-inĩ nĩ rũkeneire itua rĩa kaunti cia gĩcũa-inĩ kũregana na wendia na ũtũmĩri wa mũgũka. Akĩarĩria ceceni cia mohoro, mũnene wa rũhonge rũrũ Joel Gitau nĩakorirwo akĩũria thirikari nene kũregana na wendia wa mũgũka bũrũri-inĩ. Ingekuwa vyema kama serikali kuu ingeondoa kabisa upanzi wa miraa katika nchi yetu na pamoja na tumbako vile tunavyosema, na kuhakikisha hata vijana wetu hawatumii bidhaa hizi. Lakini sasa kwa sababu za kisiasa haiwezekani. Hilo ni jambo ambalo hatuwezi tukasema serikali inaweza kufanya. Ona kuri uguo atongoria a mbere na arimi a muguka ni maugite ati ni mekurwira rafu ino yao makiaria me mucemanio-ini Embu Jumapili ino. Mucemanio-ini uria urathire nginya utuku gatagati ni maraugire ati matigotiga kurwira mumera uyu wao. Leo kama viongozi tulikuwa tumekusanyika kuongelea hii mambo yenye inaendelea kuhusu miraa, kuhusu huyu gavana wa Mombasa County mwenye ametoa executive order kusema kwamba hataki miraa kwake. Tungesaka kusema ya kwamba sisi kama wakulimaji ama wakulima wa miraa ama wakaaji wa Embu County tunajua kwamba miraa ni kitu imekuwa ikiendelea. Ukulima wa miraa ni kitu imekuwa ikiendelea kwa miaka mingi sana. Nĩarakorirwo akiregana na uge wa atongoria a gĩcũa-inĩ arĩa maraugire atĩ mũgũka nĩ ndawa ya kũrebia. A plant scientist with records of work. I personally did a literature review paper for Parliamentary Ad Hoc Committee on miraa in the year 2013 in July. The point is, miraa contains some active ingredients, but the level of the ingredients does not go beyond the stimulants level. Seneta wa tene wa Embu Leni Kivuti uria ni urathondekete mucemanio uyu kuria Kiritiri, imwe ya thoko iria nene cia muguka, ni arakorirwo akiregana na uge wa atongoria a gĩcũa-inĩ aria marakorirwo makiuga ati muguka ni ndawa ya kũrebia. Uko tayari? Tutaenda pamoja. Tukitetea mmea wetu tutakuwa pamoja. Wewe ndio utajiri wetu, tuko pamoja. Na mko tayari? Nakubali nyinyi mnasupport serikali ya Mheshimiwa Rais Mheshimiwa William Ruto, si ndio? Ngĩribotera Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kamau wa Kahonoki.